Yesu Kristo aramukijije, anamponya. No God. No this. Hurry, pa, come on, cyose kigaruke kwa Kristo. Utukufu wote turaciye bugufi kugira ngo ashigwe hejuru. Niwe mwami, niwe Mana, niwe mwami, niwe Mana, niwe mwami, niwe Mana, niwe mwami, niwe Mana, niwe mwami, niwe Mana. Sabaoth Church, we are prophetic, a delivered family. Vugamwe nanje mwami Yesu. Bwana Yesu, icyubahiro cyose ni cyawe, utukufu wote ni wako, ushigwe hejuru, uinuliwe ubu nibiye bidashira. Leo na nyakati zote turi hano kubgawe, tuko mahali hapa kwa ajili yako. Turazi kuringa, tunajua kwamba huko hapa. Icyakuzanye kwisi, kilichokuleta duniani yari jewe, ili kuwepo mimi. Kora igikorwa cyawe, kutumika kazi yako, nanje ndakwiteze, na mimi ninakusubiria. Amen. Amen. Amashmeshkoma. Makofi mengi kwa Bwana. Icyubahiro cyose kigaruke kwa Kristo. Utukufu wote umrudilie Kristo. Akanyegeri, sisimizi kari ku mugongo w'inzovu, ili katika mgongo wa tembo, kachakabona ikiraro kiranyiganyije, akaona kilalo kinatinkishika. Akanyegeri karavuga, sisimizi kasema, jewe ni inzovu twakinyiganyije, mimi na tembo tumekitingisha. Ni Yesu Kristo alikuwa aranyiganyiza igisagara. Ni Yesu Kristo iko natetemekesha mji. Kubera ko uyu muntu ajugumira gutya? Kwa nini huyu mtu anatetemeka hivi? Ndabajije uwamuzanye. Ninauliza aliyemleta. Abandi bacavuga ngo aragwaye. Wengine wanasema anagonjwa. Amaze imyaka 6. Yatanguye afatwa mu kuguru. Ukuguru. Biraduga no mu ifigo. Biraduga mu ishigo. No mu kuboko. No mu kuboko. Ariko ivyo kujugumira bimaze umwaka umwe. Ajugumira ukonye. Ego avuga yuko yagiye kwa muganga hose ni Bujumbura barabuze ngo ingwara agwaye. Yesu. Uko nyene niko yamari. Ego nikuta kwa nagororoka neza. Muzana. Unaweza kumleta, mpitishe kule. Shimwa Yesu muchunguzi, shimwa Mana yamutanze, shimwa nawe Mwuka Wera wamutumenyeshe. Shimwa Yesu muchunguzi, shimwa Mana yamutanze, shimwa nawe Mwuka Wera wamutumenyeshe. Turavuga ishimwe ryawe, turavuga imbaraga, turavuga imirimo iyo twakubona. Turavuga ishimwe ryawe, turavuga imbaraga, turavuga imirimo iyo twakubona. Abiringiye abantu barabahemukira, mbese babahanga amaso bakabakoza isoni. Wowe ntujuhemuka kandi ntukoze isoni, hagikuzo Mana yacu kukurabire. Wowe ntujuhemuka kandi ntukoze isoni, hagikuzo Mana yacu. Father, I pray. Data ndasenze. Iki ni gicaniro. Iyi ni mazabao.
aho wagurukije umusavyi wawe ngo agikoreremo mahali ulisimamisha mtumishi wako ili akitumikie. Inshuro zose yahagaze ngaho, na siku zote alisimama hapa. wari uhagaze ngaho, ulikuwa unasimama hapa. Rero ubwo bushobozi bwawe bukora ku gicaniro, hivi sasa uyo uwezo wa kutumikia kwa haya burakuyemo ino daimoni, unatoa imo ipepo, inatoa imo ipepo, we pepo ivyawe birarangiye, ya kwako yanaisha kuva uyu munsi. kuanzia leo nazosubira kujugumizwa namwe, nazosubira kubabazwa namwe, kuko Yesu Kristo, Yesu Kristo, Yesu Kristo, Yesu Kristo aramukijije, anamponya. Loga Hore pa kabo Jesus is the Lord. Jesus is the Lord. Yesu ni Mungu. 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 Jesus is the Lord. Jesus is the Lord. Jesus is the Lord. Glory, glory to Jesus is the Lord. Listen. Listen. Yes. Ego, tambuka gisekana. Mana numeze nk'abantu. Raba, tambuka nganta. Raba, tambuka. Mana numeze nk'abantu. Otubwire, tambuka. Kandi nukora nk'abantu. Becuza ivyo Mana numeze nk'abantu. Otubwire benyuma. Kandi ntukora nk'abantu, ukomeze isezerano kugeza ibibi. Mana ntumeze nk'abantu, kandi ntukora. Listen. My God. Yes. Hey. Bigaragaza Yesu gusa, inaonekania Yesu pekee. Icyubahiro cyose kigaruke kwa Kristo. Utukufu wote turaciye bugufi kugira ngo ashigwe hejuru. Niwe mwami, niwe Mana, 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 ashigwe hejuru ibihe byose. My God, tumereze ibiganza hari, elekeza mikono hari, tumereze ibiganza aho uyu muntu ari, elekeza mikono, vuga ngo urakoze Yesu, sema asante Yesu, kuko abadayimoni badafite ingomezi kwa maana wapevo yana zo gupingana n'ubushobozi bwawe, ya kupinga na uwezo. Tumereze ibiganza muraberera ibikurikira. Muhaguruke. Musimame nyote kwenye mpo. Ishengero ryiza risenga Imana. Kanisa nzuri linaloomba Mungu. Ninde yari yamuzanye? Ni nani amemleta? Mabonye ukuntu yavumbutse aratera intambwe. Uliona kisi alivumbuka akapiga hatua. Miaka myinshi ngo ameze uko. Miaka mingi yuko hivi. Bamuzanye bamusiga ngaha. Ego yari kwambarira yuko prophet abamuzanye bagiye ntariko ngo ntamenya nuko yanza gutaha. Kwera baje bamuteruye. Ataha yiruka. Ego nabindi mbona. Oh Lord. The prophet of Jesus. God is a prophet. Jesus. Oh yes. Yambwiye ndi hari. Aliniambia niko kule. Ambwira ngo ngomba nkore. Eti nataka nitumike. Ivyo utigeze ubona nkora. Yale ambao haujawahi kuniona ninayatumika. Aha. Hapa. Ari abantu mu mazimisi. Kuna watu mnamaliza siku. Ari abantu muri ko murandikira murindira ko babishura tukiringa. Babishura tukiringa. Babishura tukiringa. Watajibu tukali hapa. Shira ibiganza hejuru. Tia mikono juu. Vuga ngo Mana shigikira igitangaza wakoze. Sema Mungu uzana ubuzima bwuzuye. Ulete uzima wa kujaa. Bose bamenye yuko ushoboye. Wote wajue kama unaweza. Mu izina rya Yesu. Kwa jina la Yesu. Haleluya. Amashimwe cyane kuma. Prophet wa muntu yamuzanye yarabonetse. Umuntu yamuzanye yabonetse. Warugiye. Ulikuwa umeenda wapi? Wari hari inyuma. Come. Ingo. Yaramaze imyaka ingagwa. Imyaka 6. Wabonye ukuntu atera intambwe atanga. Uliona kisi anapiga. Bumvise gute? Ulisikia? Wanezerewe di. Oh, haleluya. Amen. Wabikoze ni Yesu. Aliyotenda ni Yesu. Mukugumya igitangaza tuguma tumubwira makuru y'uwamukore. Yesu. Ibindi n'amahoro. Katika kubariki. Thank you Jesus. Nasema Yesu. I see people here.
Nabonye abantu bariko hano barangurikirana kuri live. wako nanifuata kwenye live. Abagwaye bose hagati muri bo barakiza. Wagonjwa wote kati yao wanapona. Oh yes. Sabaoth Church, we are prophetic, a delivered family.